Ki nongilam jong ki samla puli hapo ke skul ba ki bodon hapo ke Shatri North Eastern Hill University Student Union kilapan pau ba karai jong Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla ban penteri kamno ya ke National Education Policy araja arpau hapo ke skul ba bat ke jingle don bor ke dai tang ban pensong bhai ki he jong u ki bodon hanong ba Delhi kani kalawan hadien ba ki nongilam kan hiusu menta kasi ki lai bani kendo yo rakam e sangma ubade yu menteri sarkar ba pe ya kanat puli puti hapo ke jela ban pensong shau halor ke jing persha jong ki babun kinong hikai college habai kran bat kilat pathai kubor ki nongilam kan hiusu kilapan pau ba kim persha e ke polisi henry ke por pat kampat de ban penteri kam ya ke polisi namar yo ka kata akalai ki samla puli namar ki babun ki college hi ha ki thai nong kandong kimpat biang lut na dong sedong ya ki jingdon kam kumta kilapan pau bala dakwa ban penteri kam ya ke polisi dai ban penteri kam no house nam arja persau ni arjar arpusan. There are people who, that showed the other side of the disadvantages of NEP in implementing this all this. But the thing is that the Vice Chancellor doesn't listen to any of these. So the way he's acting, he's behaving as if he's the, the sole authority or, the dictator of a state. And also, as stated, his ways and what he's doing, it depicts as if he's doing the things to please the bosses in Delhi. Who knows? So this is the thing that we want to convey. Yang kedua jadi minta bagi education minister kalian ada usul ni kita discuss pan NEP ba karena kalian jun kira ki empat semua ready ban implement dan kalian jun kira kila pa artist na sha UVC ban num implement soal ke NEP hak ba day 2000 dan ladala prepare soal in up dua lazim senam telada ada prepare rosh dong kenapa ingin larangi implement kerki mentah kan jinjar kelai ki kena ro ba kinum suthu ladang pat suthu bai ki kena kin hoikai pat biang ban hikai ki subjects nomor kidon ki multidisciplinary courses te kum bangila tip banaka ya haka meeting ba kena tarik dong ka academic council kena tarik me kila ya decide ban kila approve ya kitu katu kan ki kitu ki multidisciplinary courses hendrai hakan notification upmi po office VC siapang kini ki courses kam ka khlamnya tali nomor ka don kalau pandai ka jingle kerki haba kwa ban implement ni kan ki ya ka NEP te haba ekran ni kataru nakalian jumi ni kwa ban ba ka admission ya kini ki syaki UG courses kalau ada nadu benai June dan hendrai UVC minta upak ban implement nadu 1st of August dan haba ya ka admission kila syem hapo jong haba pet ya ka refer na ka prospectus ke barem de kumu minta sendat hikin implement no ya ka NEP nadu August kin change minta ka courses ka bakila dapan penui ka prospectus de minta ladang kiran ni kata mungkin haban ki kena haban siu extra fees minta kin extra additional courses dekat kan mora ajik sibun ni kena ro khamtam ki wan ni ki balong underprivileged bangila mano kajingkli bangi kwa manbu ka deba kanu mut ki principal ki bawan haka tuga haka meeting ke bala perlong du Vice Chancellor kan mut ki principal ki bawan na po Garo Hills kan mut ki principal ki bawan na po West Jantia Hills na East Jantia Hills but na West Khas Hills namar kumbangila pette ki bun ki principal ki badena Sorshilong ti ka decision kalau mbek tengah pring shani ti menta ku ga St. Edmunds College Senatris College kila ban rai tang maki breki wei colleges breki bang pat biang bagi nong kai kan kata yu kena habakadu ti ni ngam ni thui pi ngim shim ong ba ka NEP ka sniu ngiling ong for NEP ngim implement NEP ndrai pat ka jing rasyong Vice Chancellor per kala palat put menta August menta tang kena kim tip kumnuman apply ki subject minor ini ki major subjects ki DKA minor subjects ki DKA ki subjects kum ki multidiscipline courses kini ki skill development ini courses ki dan ayung dah po kimpat tip ya ka bereng kendo syllabus kalau gumno ti haba kadu un kata hi kena ngimlong manwara kerki wanra arja apusa opsan ni manwara sendan minta kamlong ne wat ka sarkaru kala pensyai hakashti balak kala pak shu Vice Chancellor kala ong kambhare manwara kerki minta timli tangkataru kan ke new Vice Chancellor ko bangila batai ki press conference ru ba ulale dan bor siapa palat
mata kibriu kila mat ong ba don we professor balami ong ba kata academic council kam la ma rai ke ni pingan e thuipi ni academic council dawan su president ru umla man le dal arahi ka academic council umla man le wat president ru ti ka ni la pun kam bo academic council bakan le lut yak i baro ki bayade bat ka academics temta khamtam ban chim gani ka rai ka bahe man one implement gani ka new educational policy kan kita dari bambyang ki infrastructure ya bakadu jing safa gadi la Shim ya kakabu sya kalawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic kabadan Hanongram Hills Shillong pila ban chu phone ne pha message ban bu por yakindo ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapintbit haka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatwe baje min step hado henry baje janmet